Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, konsidera matebian Padre Joa Felgueiras, hanesan aman domin ba Timoroan sira. Terça-ne Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, hamuto com o Bispo Diocese Baucau no Maliana, preside missa requiem, ba matebian Padre João Vasconcelos Batista Felgueiras e a Catedral de Lei. E a homilia Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva hatete, matebian Padre João Felgueiras e a jornada moris hanesan aman domin no fuambot ba Timoroan hotu no ba uma creda. Timoroan sira luto, Timoroan dalam mengairi sampai aman domin fuambot teres baem no bakreda timor. Mau kita musimnya nuda Timoroan aku dia tahut asai dah boleh kemana ke tinggal nia kita timur nia berlapta dalam ia kita ni kita makan. Oi manual timur orang sudah dibiarkan dia lalu saya dalam lalu musim anu musim rai timur saya balik as kuih fatu orang lain musim kela tanam sira yang fatu murah untuk mamak sira kita ni liukuan sira saya orang timur yang orang domin sira. Selama sangka lawan kodami pasal nak sampai hot. Ada dia profiel soi bahwa bahwa ini ya boleh fatu lain harapan ayam bos kita orang kita emal dan kita kadon kita luar pada yang Felgueiras itu jesuita. Oi malam Timoroan Padre Joa Felgueiras, No Nemo Superior Maior da Região Independente de Timor-Leste, Padre Erickson Guerrilha, fossassem kata matebian Padre João Felgueiras, moris tuir dun exemplo husi São Paulo, tamba Padre João Bele hatutan ni matenik ba Timoroan sira iha tempo difícil. Família de Sira, essa muito com a comunidade, sempre nos juvenil. Sempre lá com o Padre Joa e Mãe. Também durante o período de fresca da comunidade, o poema do compor Pai Reza, o Padre Joa, a tudo cada Klaus a direito, a Clapon, na Vila São Paulo, Clapon, bom pastorida. Prevedador de a pena sempre manar com experiência muito perteus. O testemunho conta a história de que a Mirona para o Padre Joa e a garantia que é médico, pelo tempo que é sira, educador, lutador popular da Timor-Leste. História que possível partilha a profunda a minha admiração ao Padre Joa. E a bela tudo exemplo dia, lá de São Paulo dia da sira dia comigo. Sai com tudo da enojo. Seja tudo para todos. O Padre João e Moris o tempo na podemos. E a missa requiem nemos Estado Timor-Leste condecora matebian Padre João Felgueiras o título póstumo e honorífico com ordem de Laranloa. A foi missa fúnebre para matebian Padre João Felgueiras e a igreja se Catedral de Lei sarani sira continua bahakoi mate isim Padre João Felgueiras nian e a cemitério jesuíta e a hera. Padre João Felgueiras, missionário ide husi companhia amigo de Jesus, cas jesuíta, to Timor-Leste e a tinan reunida tusia hitu nolo resenida, no hela e a Timor-Leste lio metade husi século ida. Padre João Felgueiras akoto is hoidade atusida 5 e a clínica privada ide e a licidere, a foi halo tratamento intensivo durante l'orontolo. Deulma Suzeti, Giamen.